Sengiphinde ngabuya-ke futhi nezomkhokha. Namhlanje nguphatheleka amathiza omkhokha, izinto ezibalulekile okumele uzilindele lapha kumkhokha kuyona-ke inyanga kaFebruary. Ziningi izinto ezizokwenzeka kumkhokha, kuzoba-ke nedrama eningi njengoba-ke bengivezile ukuthi-ke umkhokha uyaphela-ke ngazo lapha i-28 February. Nazi-ke mbukeli izinto ezisemqoka okumele kuzilindele lapha kumkhokha. So la ngizoqala ngendaba-ke ethinta umndeni wakwaMzobe nomndeni wakwaGumede. So la kumathiza baveza ukuthi-ke umndeni wakwaMzobe nomndeni wakwaGumede bazolahlekelwa khona kumuntu ozofa. Abavezanga ukuthi-ke ubalo uzoshiya, kodwa-ke khona ukufa kuzobe-ke kuthinta umndeni wakwaMzobe nomndeni wakwaGumede. Ngidlule ngilapha kuGabisile, la baveza ukuthi-ke imfihlo kaGabisile ethinta ukufa kwaMthembu izomlandelele uzogcina-ke likhiphile iqiniso and-ke uzom-expose noMaMzobe ukuthi-ke uyena owamthuma ukuba kabulale uMthembu. Indaba yokuthi-ke uMaMzobe wabulala uMthembu izokwaziwa and bazofuna ukuthi-ke uMaMzobe ejeze, kodwa kuMazungu yena uzobe efuna ukuthi-ke uMaMzobe ebulawe. Ibandla-ke lizoze lilungise ithuna for yena kuMaMzobe. Okunye-ke futhi-ke lambukela bakuvezile baveza ukuthi-ke isidumbu sikababa uMzobe sogcina-ke sitholakele and-ke uSiphamandla-ke naye impilo yakhe izobe isengcupheni, uzobe-ke efunwa inkabi. Abavezanga ukuthi-ke ubalo uzobe efuna ukubulala uSiphamandla, kodwa yena-ke uzobe-ke emfuna efile uSiphamandla. Babeke sebeveza futhi la ukuthi-ke uMaMzobe uzohamba-ke ucasha njengoba-ke abantu bazobeke bemfuna efile, uzobeke senezitha eziningi. Okunye-ke futhi lambukela bakuvezile ukuthi-ke uDifa uzohlambalazeka ebandleni lamaJudiya. Ukuhlambalazeka kwakhe uDifa kuzobeke kuthinta amanga azobeke eqanjwe nguye uDifa. Ngisakuyeka uDifa la baveza ukuthi-ke izinto between umndeni wakwaGumede nomndeni wakwaMthembu zizohamba-ke zilunge, kuzoba-ke nokuthula. Kuzothi-ke kunokuthula kunjalo bazovelelwa inkinga enkulu. Ngidlule ngilapha kwindaba-ke ethinta uSibusiso noSibahle, la baveza ukuthi-ke uSibusiso uzothatha-ke isinqumo sokuthi elobole uSibahle and-ke kuzobe-ke sekulungiselelwa ukuba-ke uSibusiso elobole uSibahle and-ke uNdlovu uzobe engenawo amandla ukuthi-ke mise amalobolo. Luzofika usuku lamalobolo, zizothi-ke izinto isahamba kahle, uNdlovu kuzokwenza into abantu abaningi abazobe-ke bengayilindele. Kunjalo-ke mbukeli, yizo-ke lezi zinto ezibalulekile okumele uzilindele kwinyanga kaFebruary. Kusazoshuba-ke mbukeli, ngiyophinda-ke futhi ngibuye namathiza eviki ngikuchazele kahle ukuthi-ke kumele ulindeleni. Yizo-ke lezi ade ngikuphathele zona, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi-ke ulike and usubscribe. Ake ngithi-ke nje danke, ngiyazibongela.